القرار هناك أيضا بنود إنسانية، حرصنا على أن تطبق البنود الإنسانية في سروکی هزینه پیمانیان اجتماعی و پوزیسیون سوریه سالم المصلات درباره هفدیتنین لامریکای انقره و نتوینی کرتی که دمک بری پیکانینه لسر مجارین چرسریا کشیا سوریه پنابران گرتین سیاسیین ده دست رژیم اسد و روشا کردان در رای گشتی آگهدار کرد. مصلات دبیجه هفدیتنین وان لگل امریکای گرم در باس بونه و انجامین ایرانی جوان لهورونشتنام دست خستنه. د جوینا چپمنیه یا کل فلوریه لناوند اف پیمانی بروجنامه‌گران رات پیکانینده لسر پرسین روجنامه‌گران مستات راگهاند امریکا تقصد دخوازه باندورا روسیا و ایرانی یا لسوریه نمینه. شرق سوريا تحدثنا بملفات المعتقلين واللاجئين من أهم بری درباره کشین مروی ده مگلک هفدیتن پیکانین و افجی گلکی گرینگن لیوی جاره مخواست لامریکای بهتر مجارین سیاسی ین سوریه درخم پیش. جبو ویجی امچون امریکای و پشتی هفدیتن رایدارین امریکی ما به سکرتری گشتی ین توین یک بوی رژی هفدیتن پیکانی لگل به دهان بالیوز وزیر و ناسنامه سیاسی ین ولاتین دن. ام دوی باوریه دنکو امریکا د مجاره چارەسەریە سیاسی یا سووریێ de bi Tirkiye re peywendiyên xwe xurt bike wê encamên baş bêne wergirtin. Me ji wan re jî ev yek got. Derbarê vê mijarê de me bersiveke nerênî wernegirt. كان دولة بأكملها هذا د جوینا چپمنیه یا کل ناونده هف پیمانیه چو سریده لسر پرسا کردستان 24 یا درباره چارەسەریya کێشە و داهاتویا روجاوای کردستانی و روشا یپگده سروکی هزین هف پیمانیان اجتماعی و پوزیسیون سوریه سالم المصلات دازانین ده هفدیتنان ده وان لگل امریکا نتوین یک گرتی و انقره مجاره کردان جی گفتگو کریه. ببرفرهی مصلات گوت وانج امریکای خوستیه دشونا پیوندیه بیه پگره دینن به ترکیه پیوندیان خورتر بکن باشتره جبو دهاتویا هرما کردان. يعني حديثنا كان واضح مع الطرف الأمريكي بضرورة التنسيق. هفدیتن ما به امریکا و انقره re zelal bûn. Lê li ser pirsa Kurdan bersiveke rast nedan. Enqere ji çarêseriyê bihêviye lê duwê baweriyê de ku heger qeyranek derkeve li Sûriyê wê hingê YPG bandora xwe firehtir bike li herêmê. Rast e, diyaloga enekesî baliyên din re heye bi palpiştiya Amerîka û hêzên hevpeymanan. Lê pêwîst e YPG peywendiya xwe ya bi Qendîlê re qut bike da ku hevdîtin biçin serî. Di dawiyê de em nikarin bi rêxistinên terorî re kar bikin. Lê pirsgirêka Kurdan doza me ye jî û em ê mafên Kurdan biparêzin wek ku em mafên Ereb, Sûriyan û Türkmenan diparêzin li herêmê. نحن تفضل. سروکی هزین پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه سالم المصلات لسر پرسین رولا ولاتین دوری و اگر هفدیتنا لگل بشار اسد دیار کر روسیا و ایران دو ولاتین داگر کرن لسوریه. وان به تو آویجی حو ندای کود دگل اسد هدیتنه پیک بینن. پیوسته رینه داین با پروسه آسایبونه لگر رژیم اسد ام دخوازن او امتیازن کو با فلسطین هات نداین با پنابرین سوریه جی بینه دابين كرن. هذه لدينا خشية أن تبعدنا هذه الخطوات عن أزاد ألتون كردستان 24 اسطنبول. بهذا القرار الجميع